bathi ukhumalo umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena owadla umuntu omyenga ngendaba udonda intombi ngesizulu. Kulokuthi ukhalatha sengikhona sengiphathi kuyona i-channel yakhe hamba phambili kezo mina umfeze kuntuthu ngakhumalo bathi ila sibona bakumete mhlabe emangabe usemusha like hands uphinde ngicela nze show ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare okukhona okukhulu kunakho konke bafethu sibonile udouble trend ayenkundleni zokuxhumana udouble thinta lapha insizwa efana lapha negcokamilisha nesekusabalalaVido ekuthiwa lapha uyena umthandeni umfoka uManqele abantu ebebaphawula impela enkundleni zokuxhumana lapha basola lapha ukuthi lemzamo iyenziwe uKhuzani ukuthi kudiceleleke phansi isithunzi segcokamilisha impela. Ngithe ngiposta le video impela ngithe sengibheka impela ngabona ama comment amaningi impela kade esho ukuthi uKhuzani umuntu ozama okanye owenza lemzamo lokuthi kube khona umuntu ofana negcokamilisha osetshenziswayo bese kusetshenziswa yena ukuze etrend senkundleni zokuxhumana. Mhlambe ekuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba mhlambe ubona kuKhuzani umuntu ozenemzamo lokuthi kudiceleleke phansi isithunzi segcokamilisha okanye mhlambe ubona ngathi kudlalwa ngaye uyasukela hlangana lapha ku comment section seliqede le ndaba ngase ukuthi zona indaba ezihamba phambili kwesikhathi samanje ningakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare okukhona okukhulu kunakho konke. Niziphathe kahle nibe nosuku lomnandi ngithanda khona.